Ngibele ngibukele umsakazo wakho Eswatini TV kana mthembuko Mbuyisa. Ngibela nje ngibukele sehlelwe Litsini Libandla. Leli hlelo ngibukela khona kuba kwenza abadede ngol sithatha khona embhalweni lekulBhayibheli. Hlelweni ngibukele sibana kubafundisi nebana abaqeqeshekile ngenkolo. Ngibukele mnathathele ithuba nje akubonge ekhaya ukusibhalela nekusibukela nje ngibukele. Ubekani ngibukele lisibhalele la usithatha khona mabona kude wakho bukela khona ku YouTube. Siyabonga kakhulu ngembukele. Mbukele sithuka nayo indzaba ke ye baprofeti siyayibuka nje kabanti kusingabe baprofeti bayini siphinde siyibuka futhi nendlela abaprofeti ngayo lamalanga kanti ukuthi sekuya service yathengiselwa la ekhathi esontweni si bashayile ke baprofeti mbukeli bantu abadzala ke kuba busy asikakhoni lokuthi sibe nabo lamuhla. Kodwa ke ukuthi umsebenzi ufune uqhubeke sibatholile ke bafundisi isithoba nabo lamuhla ukhona umfundisi wakadlamini usuka lapha ebandleni lase God's Glory Place church lapha enhlangano embangweni akahambe edwa nomdzala uhamba nemfundisi Mdluli usuka lapha ebandleni lase Apostolic Faith Mission likhona lapha enhlangano. Siyabusela abantu abadzala. Siyabusela kakhulu Mbuyisa sibusele nembukeli ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyacela ukuvusela mfana Mdluli. Sibusele Mbuyisa, sibusele nembukeli ekhaya egameni lenkosi. Amen. Amen. Sesiphinde sibuyile bafundisi bami siyakhuluma nje lenzaba lamhla ke kunalokuthi baprofeti babe bathi bona lokubebese kubenta ukuthi bathengise TINTFO le material ukuthi tiyabasita labantu. Ngiyakhumbula lokuthi sigcine sikhulumile ukuthi fune bangathengisi Kunjalo. TINTFO. But ke kunenkulumo ke lethi lokwenda lokuthi bathengise le TINTFO le material leti lebangakhona balusebenzisa abantu emakhaya ukuthi bathi tiyabasita labantu. Ngabe vele babe kusengilo yini levangeli lokho? Mbuyisa nawe mlaleli ekhaya ngitawuqhubekane kuma esigabeni lesithi asingathengisi lutho. Okay. Sizathu lokusho lokho ukuthi asilashwa asisitwa TINTFO. Okay. Siphiliswa nangabe ngiyagula uNkulunkulu. So I must have faith unto Christ, unto God, rather than to a material thing. The problem of giving le TINTFO leti ngema material thing is lo muntu bese ushifta ifocus yakhe yekhonda and put his or her trust ulelo bhodlela noma lelo litshe lanikwe lona. Yes baba. Ngiba kakhulu Phulezi lameni Phulezi Mdluli ngiyacela nawe babe kube khona lokushoko kunaku ukukhuluma kulaba profeti lokuthi babe sebayathenga balokubenda bathengise le TINTFO kwenziwa ukuthi labantu tiyabasita le TINTFO. Ngabe kusengilo nivele lelivangeli? Babe Mbuyisa, lokwekuthengisa ngicabanga ukuthi usuke vele sewakha iprofit. Okay. Mawuyakha iprofit manje uyakha le profit yakho enzaweni leyo wrong. Esontweni. Okay. Jesu uke wabakhanza ngalenye ilanga sebakha yona iprofit. Profit bakha business ngoba nase uthi uyathengisa kusho ukuthi sekune business lo yendawo. Uyabakhanza ke Jesu sebakha sebenza ibusiness la sontweni ufike uyabaqosha. Why abaqoshe ngulokuthi esontweni phela abantu kufanele bathole uNkulunkulu. Beve ngaNkulunkulu bathole yena. Mangabe sekunetinto noma kanjani babe Mbuyisa batawushifta ifocus yabo ishifte la kuloNkulunkulu labete kuye banake nathi itinto lasebatithola kangako balabanye ngeke betele naloNkulunkulu batawuvele betele letinto
Yeah. kunjalo ba Lokusho ukuthi vele kuyawugcina vele sekuhamba le TINTFO phambili. uNkulunkulu abuye ngemuva. kunjalo Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. Mfundisi kuneprofeti lothi mina ngiyadayisa iservice yami ngekuthi sengithatha isikhathi sami kusita labantu. Ngabe ungathini lapho baba? Yeah, ecale nje Mbuyisa ilahleka la ekutheni iservice yami. Wo, okay. Because sithunyiwe lesikwendako akusikwethu kwaNkulunkulu. Okay. Even any gift uNkulunkulu la kimi ngikwe uNkulunkulu, I have to have the understanding nasenthi iservice yami uqala ke kwemonakalo lokho. Lothi ke lo muntu ngithethe isikhathi sami sithe isikhathi saNkulunkulu sithethe isikhathi sami ngalamagama loyo nakhuza loyo umprofeti nakakubeka ngaleyo ndlela ngawuthi sevele uphambukile usenyameni ngoba kwami it's all about me. In fact spirit is alusifa lesi. Okay. That is pride. Yes. Wenda lento iba yakhe. Yeah. Okay. It's no more kusinguthola uNkulunkulu sekwami wami service yami isikhathi sami unaso invele isikhathi nasesikhuluma leqiniso udesikhathi Yes. lo munye mfundisi uta ukuthi mina ngingako sengi full time ministry angisebenzi so le mali lena itangisida le lokuthi ngibhadalise itangisida ukuthi ngikhone kondla abantwana ekhaya. Yeah, no, uma ufika ukhuluma ngalo ukuthi le mali itangisida kusho ukuthi inami yakho now is no more to serve God. So unake ukuthi eswini ngidawuhlanga ngidawuthola ini. Uyawulambile. Okay. uNkulunkulu akasweli ukuthi umondla njani umntwana wakhe uma afaithful emsebenzini wakhe. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mfundisi mhlambe nawe ungayilobola lendzaba yana ngumprofeti lo lothi na uyabhadalisa ngokuthi kuthatha kasikhathi sakhe la. Nena kasita lo muntu. cha babe Mbuyisa ngicabanga ukuthi kunenkinga lekhona lapho ngoba lokuba ngumprofeti babe lubito Okay. akusikuthi uyadingenela Ngiyathanza uyabidwa so nawubitiwe wenda kwalolo kubitile nguva kahle ba. ubese uyalahlekelwa kulesakho sikhathi so wenda lesi salo lokubitile ngalabo magama uba wena sicili salo lokubitile ulalela yena uve yena kuprofeta kuvela kumoya ingcwele nangabe moya ingcwele akusebenzisa kude isidingo sokuthi babe Mbuyisa utawukhala ngendlala uthe Jesu nakabathuma labafunzi bakhe wathi hambani ninjani Ningaphathi lo. ngoba uNkulunkulu utani provide ngeke kubitele uNkulunkulu la utafika ulambe khona mawutaqhubeka umlalele ngulo uNkulunkulu otawuthinza abantu ngulo uNkulunkulu otawenda ukuthi uphile ngoba leli vangeli ukuthi kuphilwa ngalo hayi ukuthi sine sifuna ukuthi siphile ngoba sifuna thina but lolo sibitile nguye lo senda ukuthi siphile ngalo Funa kuprovide yena. funa provide yena Ngiyabonga kakhulu babe. Mfundisi wami ngabe vele le consultation fee le bhadalwako kuze sikhone kubona umprofeti. Ngabe iyafana yini ngathi seyifuna kufana nanayi le bhadalwako nangabe kuhlolwa. Ngabe ungathi lapho baba. Vele naso une consultation fee uyinceku kaNkulunkulu. Sesiyahlola. So uyahlola inkhanyiso imvula mlomo. Awumadoda ndiyakhanyisa. Ngala. Okay. Kodwa sine njengetinceku kaNkulunkulu asidingi inkhanyiso. Akudingi ukuthi umuntu akhokhe lutho Uze ngikhona ukukhuluma. Le consultation fee in fact sithathe uthi base Roma 12 verse number 2 singalingisi leli.
mina ngathi kubodokotela labathinga i-consultation fee ngathi ke nalamanye ama-profession lathi nje kufanele unakhuze ufake lokho lomncane sisengakavula umlomo nje so la kaNkulunkulu akwendiwa lokho umlomo uyavuleka nje engakaphumi ungakakhuze akuyinto ayikho akuvele nje uqhubeke nemsebenzi njengaNkulunkulu akuthumile. Amen. Ngiyabonga baba. Ngabe ungathini mfundisi Mdluli na i-consultation fee sesiyahlola elakhaya kanti. Awu vele baba embuyisa ngokuhlola lokho nangabe sebenzisa i-consultation fee. Angathi njengoba umfundisi asashito akwendiwa kafanele kube khona lokho. Ngova kahle baba. Akufanelanga ukuthi bantu bakubhadalele kufa livi laNkulunkulu. Akufanelanga kube imali lokho akube mahala ngoba lokuthi ede usuke atova ukuthi uNkulunkulu uthini uthini uNkulunkulu ngefuture yakhe uthini uNkulunkulu kuye uthini live laNkulunkulu asebenzisa umprofeti nangabe ke lapho sesivele sibita imali lokusho ukuthi siyaphuma ukuthi sithunywe uNkulunkulu vele ngiyabuyela lapho singena ebusinessini. So vele ke mbukeli ukuthi imali kumele ukuthi singayikhokhe imali ye-consultation fee lapha ngoba bese kufanele ukuthi sekuyahlolwa siyabuya ke mbukeli sajika khona etitolo hlala nathi. Ngibukele mbuzo ngavula umsakazo wakhe Eswatini TV. Sohlelweni ngembukele lithini Libandla. Mbukeli ke lamuhla ke sikhuluma nje indzaba yawo ema consultation fee siyabuka nje mbukeli ukuthi hawu Nkosi yami laba abaprofeti disebenzisa kaNkulunkulu bafundisi bami ngeke ititolo bakhuluma indzaba lenkulu ukuthi abasiphe mahala njengoba nabo lesiphiwe basithole mahala abangasikhokhise. Siyabonga kakhulu kuleyo ndzawo. Nkosi yami angiphindze ngibuye kuwe Nkosi. Uthi ngabe vele babe le consultation fee sisela kiyo nje babe ngiyeva ukuthi vele uyayilahla Nkosi yami bengicabanga nami utabagceka abalingani bakho baprofeti but ngiyabona ukuthi vele uyayilahla but ke ngiyaphindze ngibude mfundisi wami lokuthi le consultation fee lokuthi ibe fixed ngabe vele lokho kusembhalweni yini uyabona ukuthi nje ngingawubekisa mfundisi lokuthi nje isiyati nje ukuthi ngiyona ufuna kubona umfundisi Mbuyisa kufune ngilungise 500 amalangeni. Uma ufunza live laNkulunkulu from Genesis to Revelation asiboni la khona kunemprofeti ulobeka iprice tag abeke certain amount meaning ukuthi akukho embhalweni Ngova kahle baba akukho embhalweni. I don't remember any of the prophets abeka iprice that said ukuthi to see me I will charge you so much. This is the amount. No. Ukuthi umyafika tsaba so imali lakhaya niyayati ke ukuthi lokho kwendiwa dinyanga dinyanga le iswendiwa dinyanga lokho ukuthi naku kwami kungaka kwami. Okay. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Nkosi yami mfundisi Mdluli nawe baba ngiyacela ukuthi uyilobole lapha ukuthi le consultation fee lokuthi nje be fixed ngiyakholwa ukuthi wena le emangwaneni ukhona mhlambe lo kwatiko ongakhona lapha ya ukuthi hayi vele ikhona ukuthi be fixed kukhona embhalweni baba. Hawu baba Mbuyisa asikukhanze embhalweni. Kude lapho umbhalo usho khona ukuthi ayibe fixed le mali. Bona singete sasho bese sesenda ukuthi bazalwane nabayobona inceke yaNkulunkulu bahambe mahala asashito mfundisi bangeta abakuphethe labakuphethe akusuke etinhlitweni tabo vele akusho ukuthi siyalahla noma senda njani imali iyadzingeka
kodwa hayi lesevele yatiwa ukuthi itaba imali engaka akube imali nje lephuma kubazalwane abanikele encebweni abayathi encebweni bayotubona bawubona abaprofeti kodwa hayi ukuthi ube nemali ethile njengoba umfundisi cha ayingabikho imali ebekwayo mfundisi ke usakhuluma ngisakubeka imali ebekwakho sengiyacabanga ngiphethe ama coins ngiyabeka phansi angajabula lo prophet bakufuna imali emaphepha cha ababembuyisa empeleni asingalahlwa imali ngova kahle asithanze uNkulunkulu more than anything else noma umzalwane uta nalo kungakanani sekwemukele isitho yami ayemukele ngoba vele angeteli imali angabitelwa imali kodwa ngibitelwe kuseva uNkulunkulu ngiyabonga kakhulu babe nkosami mfundisi Lameni kulamalanga ke emabandleni nasemigwaqweni nakuphi la kuneba prophet khona sekugcwele ema-scammers lesingisi leligama bathi nje vele ma-scammers bona bayakamana so nangumbukele ekhaya kumchushisa nje babe kuthi ngabe ungambona njani umfundisi lo noma umprofeti lo ngasuye kuthi yathi lona utifezela tinjongo takhe asheshe bese abaleke umbukele amen yaba khona umbuto lofana nalo kule era ya Kristu asesela emhlabeni bafuna kwathi ukuthi ngidambona njani a false prophet uthi ke Jesu ku Matthew 7 from verse 15 uyabo 16 wewonke ukhuluma ngako ukuthi kakhulu verse 17 uthi no 16 uthi niyababona ngedithelo dabo meaning ukuthi umntana kaNkulunkulu lofunza live laNkulunkulu akwati ukukholwa ukuthi yini ulabona ngedithelo kwecala uphila njani lo muntu ibehavior yakhe injani kwecala lo kwesibili ngokuthi utawubona ngokuthi ajahe kunayindzaba lesikhuluma ngayo yekufaka lokuncane ngokuthi nakutawujaha lokuthi kuze uthole nayi service naye kaNkulunkulu faka nawo that is a scammer so uyabona ukuthi la ulokungona kuhamba phambili kunakuya so ngingathi ngidambona njani ngeke umbone ngembathi isuthu njengalo ngembathi ngoba ngatsothi nabani uyayifaka isuthu ngeke umbone ngekuphatha iBhayibheli so buka leti thelo lo muntu ujani and meaning ukuthi you have to take time kuba nengeke nako konke uyadisise hayi ukuthi umuntu wedlula nepulpimenti uyedlula nje edolobheni awuseyifundisa ukuthi umuntu mina ukuthi uNkulunkulu ngempulela ukuthi kuwe uyagijima faka nako sinawe uzoyafaka ngendlela lo muntu edolobheni bayafuna imali ekuye ekhaya phela amen ngiyabakho mfundisi wami ngiyacela ukuthi nawe mfundisi Mdluli bekhona lokushoko kunama scammers la chitheke live lonke akama abantu imali tabo babembuyisa nembukele ekhaya ilikhulu lenzaba yekubona asashita umfundisi ukuthi niyababona ngetithelo tabo liqiniso lelo liphelele athi thatha isikhathi ube nayo umbuke bakhona labakhonako upretenda atende into langasiyo kukhona ukuthi umuntu ende engasugqoka isikhumba semvu kanti lengekhathi unalo bumpisi ukhona lokho lenga advisor abazalwane kwekuthi abahlale abatinike isikhathi namoya ingcwele because moya ingcwele wembula iqiniso moya ingcwele nguye lo tawukwenda ukuthi ubone ngoba utawembulela kutshele ngalo umprofeti lo ukuthi vele unguye yini yes utaba naso isikhathi sokuhlala naye but kugwema lokuthi ubambe umuntu lo impisi umende abe umprofeti wakho kani impisi mbaba ngulokuthi namoya ingcwele ejwayelana naye bani naye moya ingcwele utawuvela iqiniso kuwe
utakwenda ukuthi ubone ukuthi ngathi ngene enzaweni le wrong lapha ngaze ngisetimpisini la ngisetimpisini la kulo moya engcwele lo utawusita abazalwane emhlabeni na siyabonga kakhulu Nkosi yami umfundisi wami sasivala nje babe nangu umbukeli babe usawuboleka imali mhlawumbe uyeboleka kushaya lokhe noma uyeboleka ebhange ufuna kuyobona umprofeti le maven usawufuna ukuboleka imali yeticket lendiza bayokhona ke ukubona umprofeti uthi ufuna 20,000 len nangu umbukele ekhaya babe uyasibukela lamuhla usaplana yona indzabe ongena lesikweledi sekuyobona umprofeti ngimagama akho babe egcina ngabe ungathini nangiyambukele ngingameluleka ngokuthi nangabe belandzelela lebe sikhuluma ukuthi kwaNkulunkulu akuthengiswa kahle bami akathathe le mali ayonikela esondweni la ayilethe la kithi ayonikela esondweni akayekela akahlali phansi nje angayi lapho kuvakashi ungete wabolekela inangu ngaleyo ndlela leyo ukuthi ubolekela kuyobona umprofeti ngoba kufuneka iconsultation fee kufuneka lokho nalokho akathathe nje imali alunikela noma aphethe insanzana abahluphekile nangabe kuzokuthi uva ukuthi uNkulunkulu usise kakhulu ngayibeka kanjalo ba ngiyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyacela mfundisi wami nawe usho amagama akho lo ngaba washo egcina nekusho ukuthi nangalo uyambukeli nawe umuphe nje livi mhlambe wena ngeke umlahle ukuthi le mali lela angachubeka nayo noma angayilesa futhi ngalanga ngithi sisebenzise cha kuthi babembuyisa ngathi lokuthi nango ayoboleka imali ahamba ayisa kumprofeti kusho ukuthi ngicabanga ukuthi kusuke kunenkinga la nayo kukhona lokumpushako ngoba kufanele nangabe abenayo angavela athathe kulokhona nasayoboleka kusho ukuthi bekude le mali unesidingo lo muntu kukhona lokumpushako kukhona kuhlupheka thide la nako ngolo kumenda usayoboleka lo 20,000 bengathi ke mne uNkulunkulu ulusito lwethu amen mawufuna lusito loluphelele lukhona kuNkulunkulu mawuta kuNkulunkulu akalahlane uthe evili lakhe ngeke ashiye ngeke asiyekele uyayibona inhlitiyo yoNkulunkulu lenesidingo uyasonzela kuyo abe lusito kulaba mdzingako abe lusito kulabo labafuna lusito lwakhe uNkulunkulu ngeke uNkulunkulu akufulathele na uthatha inyathelo letimbili utakuye uthatha leti inkulungwane kusonzela kuyo uNkulunkulu nguye lolusito lwebantu lokusho ukuthi mfundisi lo mbukeli lona akasonzele uNkulunkulu akafune uNkulunkulu kakhulu kunakucala kakhulu babembuyisa siyabonga kakhulu mfundisi wami embukele ekhaya uyadivela kubantu labadzala sebayikhulumisile lendzaba lena yebaprofeti labathatha imali debantu uyativela mbukele ngiyakholwa nawe lapho ekhaya kukhona lokuthathako kuleti inkinga lobhekene nato kulobunzima mhlambe lokusikhuluma nawe uyakhala zohambe baprofeti ubacedzile ukhona uNkulunkulu utakusita mbukele ekhaya imali yakho inihamba unikele ngayo ungahamba ubhadale imali ngoma kuthiwe wena khokha imali lethide ushiye abantwana abalambile ekhaya ngale kwaloko mbukele ngithe Nkosi Mbuyisa ngithi kubulela uhlenhlelo lilandzelako Eswatini TV usale kahle mbukele.